Musesia nina wikwatio kana chuma cha kukithiwe kicha kwa ila na watindane muthenyani wa umuthi ni saa nyingi sio ya bikangu kethie na ngitho cha ndini wa kilungu kitu cha Uiiti muthenyani wa umuthi ni kilungu cha umuthi tukithwa tuisungia ingi Makulyo ala onethiwe watu kule kumana na kilungu kana ilungu situ ile ibikiyite na kubituka na indi twina daktari wa studio naenda mutho cha tukethie ni kana tupikie na kusungia Makulyo maku nyeni to Faith Mackenzie wa Mutunga. Ano siamo na kwa masira wa Dr. Geoffrey Mutuma numere from Zambes Hospital in South Sea Nairobi na nitu kwenda na usungia Makulyo ala ando ingi metete matukuletie kana wize kwithia nimewa meane na kila kipo ni tukwenda ya muno kukulia asyaisya maitu maende ando kukulia Makulyo ni kana usida matete kanundu matuku maingi Makulyo ni mamare da muno ala makula sya kana makutuma SMS kana WhatsApp ni kana usida ni matete ka nundu andu wengi msaida na wau na mena thina na maizi mekata kana ni mande hospitali na mata bwana mayale wanesa na mayale wa exactly mawete chao na maizi marona kata. Asante ya tukulia Ekulyo yambe hai Mutongo TV kunayo kanza ya scrotum juu kuna pimple moja ngumu nimeona kwa scrotum yangu dino wa scrotum kana dino wa mudada munduome nipedo ape cancer na cancer ya scrotum zipo kwa wingi muno lakini nipedo ape na cancer ya scrotum pe cancer ya scrotum na cancer ya testis the scrotum nile cavity the testis na testis ni mbinde ya mundu mela iba ndini kuno lazima musiaisa witu amanekana o wimbu wendine wa kikonde pa ulu kana wendine nundu kikonde ba korone ni scrotum na scrotal cancer idho kwa wingi muno kwa aume na muno amela miaka mingi munango they kwa wingi muno and then wa Europe tena miaka miba muno kwa meta cancer ya chimney sweepers aumela maliza pa chimney ni uluma makati kudhambia bio kana kudhambia bio kana muwae kulawe ba yolu nundu ilawe kameta ba yolu no kweto dhambe mbio zo kind the scrotum na zo kalapo muno mundu ko the cancer of the scrotum it was common and na even in Kenya is there lakini usio kama na din nundu cancer of the testis ni kwa kuna cancer of the scrotum cancer of the scrotum ni wa cancer ya kikonde lakini cancer ya testis wa diba ndini mbindi ya mundume na dipo kwa wingi muno na muno edwa mundume below 40 years kana below 50 let us say between 20 and 50 years nundu cancer ya testis edwa dipo kwa wingi kwa melamene miakesu na cancer ya testis ni cancer ta cancer lengi ti common muno lakini ni dipo kwa meno na ndete au mingi mena cancer of the testis na kwatwa the treatment kita kumya imbidi onde kana usete tumya cancer onde the treatment ya cancer test is quite easy straightforward zito aina tena mwingi mno kiwa tukani cha cancer ya testis na prostate iza okay testis ni mbindi ya mundume na mbindi ya mundume ito alipa alande ito alipa alande na prostate ito alipa alande ni ku prostate ni ngai ya mundume na cancer prostate ito alipa alande ni wezeta mundume nde kumanesa na cancer prostate ibinga momo kita mundu na kukumanesa kana sege au mano kumanda kame na cancer ya prostate kwanza au below above 40 years cancer prostate na ito andina momo cancer testis ndini na mumo na ndini no nundu testis zito aziba yandi na ito ana association na mumo aya tuwa baundi ukulia undu wawe cha scrotum kana edhani kwa cancer ni kikonde chanza exactly kwa tueleze uluwa cancer ya kikonde cancer of the skin cancer ya kikonde ito aziba kwa wingi muno lakini ndini wa ukamba kana ndini wa Africa cancer ya kikonde zibo kwa wingi nundu idhie andwala ayo blacks tidwana cancer ya kikonde muno nundu nitusiera wa cancer ya kikonde ni uwio witu na hicho kitimi cancer ya kikonde la kwa gita malignant melanoma kala melanin ni kindu kikio kikitake ba konde kitake kikio na melanin ni tusiera atu akore ne cancer ya kikonde cancer ya kikonde kana cancer of the skin in Europe ni very common in fact the commonest cancer cancer sionde ila sibo melanoma is a common cancer nundu makwata wa ni
cancer ya gikonde muno pa exposure to the sun nundu andu ingi maina melanin andu ala cancer ya gikonde ila ithwa nthini wa Africa ithwa nthini wa ku kana pa unaini pa pate wiu papa kinandi nundu pa wiu kana pasya wizi pasya ne peu pa ne payu na pa ne peu ku ikwata pa pate na melanin ita wa malignant melanoma na yipo kwa wingi muno kwa aka na ithwa nthini wa pa kinandi pa ku pa kinandi niwe ithwa na andu ingi mona tamwewa kana makambe ya kuona ta pandu matiniwe na thambia cancer of the malignant melanoma is very aggressive na muno andu makora nezo nundu cancer iwo bethama sine chau na betha pe pandu pakaimba paka msakitau na mayambe ya kuya wizi pa ndene pe mayambe ya kuya na no sio kese andu ingine moka na masiwa na maito nundu malignant melanoma zimba pa yako lakini after 1 month or 2 months yenda mwiwonde na andu ingi moka the mambe ya kwitha na cancer of the skin pa ndi ndiye mwiwonde and very aggressive very progressive with either nende mabuni thithi wongone thithi bioni thithi itemani kuno sio kithia ni dai twatene na cancer ya gikonde muno kiuchambe tamba kumya pau kana pau pena cancer na ndoge mana cancer of like konde kana malignant melanoma and wengi wiza kwithia maikwenda kuitwa nundu mwana kibasa muno mwana is very far tundo mwana mundu akwa na amuna kwa na cancer the time is near and the distance from nika notion nika kona zibasa muno zibika lakini matuku maingi mayuka kwa hospitali ithwa apikie mabuini lakini kuitwa kwa is very difficult lakini the only disadvantage and medical kuitwa ato ku cancer ikonde zivo lakini kingi cancer ya melanoma ni to na ku affect any part of the body muno kwa andu ala brown andu ala ayo not common lakini ala brown it can be affected anywhere nundu ala brown metho malakite pigment kana melanin na muno it can affect anywhere no nete andu ingi ala brown mena cancer of the malignant melanoma either in the face or in the shoulders or in the leg pala pa exposure to the sun ku andu ala muno wona wina pandu paimbu na payuta tapaiyo kana pena kakondo is good to be removed nundu that can turn to be malignant melanoma apart ekakwithwa ibara kundini ithwa either part of the body lakini muno kwa andu ala yes na yuno ndo ndraweta yulwa kikonde mbitikilie ngukulie ulwa twithi utemo no itu usioka ile ndo kukulia wewe upata kikonde nisikwa kikamba itawata vitiligo okay vitiligo ni uwau wa kubindwa kikonde whether nitawe na malanga meo vitiligo hii na any association with cancer na the treatment nundu andu ngine ma affect abailo mo kana ba uthio kana bandu bakitha mundu ni mwiu lakini be bandu peo bakitha ena malanga vitiligo it has no connection with cancer na the muito wa mina kwithwa na change of that skin ndwinone kwa ndawe kabinduka ku nini siku andu ngimo ka matatani ndenda nambia kuna ngipindwa kikonde ni kata chamino pinduka there's nothing you can do cause they are very different na is permanent na dipinduka ona panini yeta weni chao vitiligo ni tiama ni chao lakini kikonde chambia pinduka langi we mweo ikambia kwa na chao pa there's nothing you can do either pa kanyo kano fei udio kano any other part of the body na affect all the parts of the body and there's nothing you can do about it na ni happen yaika kwata mwigombe whether mundu akwa na malanga mwiwonde pa na malanga na pagino wika na pagino dawa dita na pagino upaka nini zibana manda makaza nina ni dawa ni bakena ni bakita ni don't waste your time just leave it has no effect on our body kwa effect ingita ikaete ikatuma uongongi uka aje na yona chaka dawe na uongongi aje ni ikitauka naturally and it's like that we have never known the cause ni mubea na ndi tuende ya Makulyo Pemo kulitie mutongo iti vitu na ngaiba tutonya kucheki wa usu wa kansa wacha ni aliskumwa ko ya kambo ya anduma kambo na anduma makendo na anduma kibwezi na anduma mutito ade
muno methwana thina ndu methwana option ya uthi Mombasa kana kugelobi lakini muno advice ni ebwana ndo check wa cancer nesa ukelobi that's where it is checked ko ithie to check ya cancer all the time na wamina kwa hospitali na ti charge ya consultation uziwa cancer wacha kwa cancer we check to charge kwa abuna charge cancer tukanda tukusisia nundu pe form zila cha uziwa cancer sio kana na isu tukubitaza kuzikuza cancer kinu kimana munonekana nitithwa na ibindu cia cancer mana tutekuibithia na tucia cia mwi wa keli nono mwi wa keli ni orithwa na cancer walk na cancer walk muno ni kwatia kwa asia maitu ni muno ni methwa alama Mombasa kana Masako tithwa na cancer walk la mwi wa keli na tithwa na Mombasa Masako te kana Nairobi na tucia cia cancer mana tutekuibithia muno kiru cia cancer tatu cancer nondo cancer ya prostate na cancer cervix tucia cia mana na tusiaja weight also weight na blood sugar hizo tusiaja mana ku alamenda kusiwa cancer ni kwenda tunasisi mwewe 10 tunasisi cancer tusiaja mwewe keli na mwewe 10 ku mwewe keli embwano wiki ikiandari kana kuma matuku 19 mpaka 19 mpaka 23 tugawiza cancer mana mwewe keli nundu tithwa na cancer wako na cancer wako ni tutethea nundu ni tukwata sponsors kana and mau tutethea ni tutethea also t-shirts na to expect nundu unit ambiye ku prepare about the cancer walk ni tukwata mbesa cia kutuma tuthima and mana na tukwata mbesa tutuma tuita ando tutoma ibethia cancer no ku cancer walk for us ithwa maana muno nundu ni tutethea cia ndu utayu mwaka uti 2020 mwaka wa 2021 nitona tandu ingi kwa sababu mataita nundu tine na cancer wa 2021 nundu wa covid lakini to expect 2021 2022 ugetha cancer wa in matuku na ndatu mwi wa keli negetha Masako na Mombasa na Thika na Nairobi kwa alamendo ti cancer mana time kana usira tamadima mana kana usira mama na that time is normally very important na tamwe we 10 la tutaita nomwe na wese ya ndenge mayauka nundu neita munozo na we aka na mundu akwatana na je kutimia alamendo thima mana ni kuma mtuko 19 mwe wakeli mpaka mtuko 13 chuma kimwe kaza ndo mama na munozo wa mina kuzima very important kila kingine kana hospitali ninge matuko kana organization ainge ni mioko demand mana kuno sio kama na embwa umeta makendo kana umete mwala kana umete masinga ukamana kilio chaku andu matotha kwa mokita uthima cancer mana inde nundu betha be maana muno ina andu mokita uthima mana ukose yu lakini tio sio kwetela kitu cia mana wisi cia mana tinzeo wemo wendo siwe kana utemo aye cancer tutima utemo cancer tutima utemo kwa bwana ndo kuthima cancer no kwa hospital kitu anytime na utu wendo thima cancer either na wokani tukwa device yatu kama na miaka yaku thima ke na pia ndo ainge alata ambio thima cancer moka all the time na mundu aka mwako akathima cancer ya prostate mwako sungi akasima cancer of the liver mwako sungi akathima cancer of the pancreas mwako sungi watianisha okabola kwa thima cancer mwe lakini mbwa na utoni na nutotha wenda akathima sionde at once because then wamana jena thima cancer na mekantina cancer nemwe lakini likana kana pe cancer tathimawa tala wongo cancer of the brain you don't screen cancer esophagus you don't screen those are only two cancer don't screen ku issue tukita kwanza watchful waiting utezi watela chao nundu za ithimawa no tete na kweka uchunguzi muno de wa Kemri tumane tutona uthima cancer ya esophagus tene ata nundu na thipo kwa cancer ya miluku thipo kwa wingi muno thina wa Kenya na thina wa kamba kwitu thipo kwa wingi na tuithima tene tukita kwetela mundu ilokoka emu na the woko kwete cancer ya miluku ndikala ibida yasa nundu utaite pantu pa mele kana miratu nundu muluku ne bala lewesela awese ya mundu tonda malia lewu tonda malia ki wo na ka always very very low na cancer miluku mundu enayo kwikala peda be bina muno nundu within very very short time mundu tutia nundu itona kuthimwa there is no screening ku alamendo thimwa cancer kana ku screenwa na dilikana kana ku screenwa ne kuka utemo wau na bate kindu okwewa
That's the screening. Kwa nuzoka za amundu amana pala umete umana urona kudhipa ndo timu wapa lakini ithie tuthimia ilobi only. Nandi busiaisia tu ambako saudi umo wa ndatika nini ndukathiba sa ntusokethete twende na kilungu kito.